in a word. I went to Glenom in the jury high. While me away marriage na. Omatiare Esther, my daughter, Omaro Orion. The marriage na no do soon with the nena. Omatiaro Orion. Esther to boy when you lad one. All the time we were evening in Tana, occupy the 4 hour. Evening how you know can occupy the 4 hour when Esther Ladian do sign one. Or a destiny Ladian do sign one. Evening I buy ya hegbe. Omagi no de word na. Omagi ave mu Ladian. No de word ga no ave adowe. Ara adowe. No de Yano mo bowe ad video live video ni testa ye amonse esta magele amonse esta bie fiomone destiny kegele won e destiny kele wa mo esta be na mu but ote weni awele but gbe stari do ta mi mene me so agbe ko destiny ne wa we jere live video mo we do Tyler den we yes Esther with destiny boyfriend and girlfriend yan side chick no mo we Tyler den live video Esther na do agi ona do agogo we pan no kene e na mulei e word ye wu ma agogo kege ni ade ivo no be sunu no wana te ligi mowe la we kata for one and me we settlement and we destiny you not a man or we are working here when we are about destiny here record there we going one now you are about say now are you not a man destiny please agba mi na ona asunu work out we I think managing here ba boy na jewe ni na wana give me abia ye gbe mi na ana mi ewe mi so ya so leso deo mi yata destiny now wake up from the dream on the mood ya say when time on padere na we eze so isunu Esther win yi gwalo I was forced to talk to destiny now to set way now destiny we get a love over me you know ya kise wo ku Mona akise we me say why destiny mwegbo we here na we time we pa yen bo here o ya dege we live video yen be se ba na ya tore wan ona ififon idogele ari nu yo nu e dere on we yes well adian we me do it and that word we are we lay we no ko na je nu we a destiny o ka try na word e o ka try na no we mege oho no do rie ye wa we na no gba okpo give ne o ka wagele try ne instrument no devil no be ya instrument ye be ya I mean my but eriyo we me ya di oza be ya fe gi man be ya fe fi we de ne even a passport no carry we boy self agion ewa because of ate we na mio o mo na un even we do sunu ni ana we word yeah agiema ni ya mio fono ni ya we ya o mo Esther uno mano ata ene ya we star a star oge adoli family je ya a family ti on ya fe yi egbeni Esther do maya Esther se no wa seni o ma no wa di ayo ga agwalo cause oro ike gane Esther ke gane we o pe no ga mudi ake o ga agwalo
Okpeno wa dia yoga agwalo. And I have to thank destiny for that. But as a next one, a destiny no one ye do my or ye get the bear or ye take bear yeke. Everybody were to be ikune start rijo ya fe we no sunu do we ni time any time do by na me we ado we la janebe we na ga grobo esta ayiku e no sunu ikuni e wodu e video record e ya gwe me no bi o na sikan le luwe se e marriage we de yen make contribution no ho no se marriage we even when yeri o women na or you women wa ogbe 4 days wo wa me wa Ezra sotebe sunu isef boki akpa megwa toge Esther wa ya no ma Esther is uloko oyo ogwanara la wami ate agbo wami yigbo o ate asuse kian owususe Esther is that somebody no ramego ye awiti mai ori enu ye ro ogwimema meki ala jame wa mi yomobo emi yata wosunu o baba mi die baige igi motoni na we Esther we no make Nigeria re Esther is somebody a gift one on enu da owa agwalo ma ye teta we dajo we gbe we ene nyikun na we okun efo o wa kun efo la wo destiny ma be wo go no di on re de anado po we la wa me ye he o na we pesta we la wa iwa he da ma eso na so na we show na wa we po we la wa cause ari owo akpo we la wa salobo ni ma we dero ni ye wo no magba because you know say we dey ijo de won wa mi we ne Esther ya try no see you no bi o we kegbe beni you ya nyi first ije word beni ya nyi first ni o ma de o ma we mi je yen we ami je na mo but Esther man re o ma re kwara o ma re we e nana die o ye sojaja le loe amwe picture na ladian kedo ade amwe picture na ladian we mare de mwe picture ladian e wodi we de mwe picture ladian una pa na ya si nwa nini nwa no we agbe oh god e wodi awoni dogun ye we edimofi mo aropa hono ga anybody no wa but even ni so less de e orebo we we awe mi no nwa we to bu we the destiny we de na be destiny we de na be by force we be abi ni destiny when do mo ire ne e love ni be yaro we na ge destiny we na ge koi genu do mo we be ne nyete love ni ne e stack so we because e can na amigo e destiny e ti fi mu ye wa ben Esther ye na de Esther na mo boss destiny before I marriage na Esther isu se but agbo wa no jo wa oba e na force na too much to marry or when no ladian e force we too much to marry or tasuk be nwa we ne olowa ke mafwa Esther we gbe destiny so o se no na dame we ibi agbon beneze ya lugu beno be ya duna egbeme na ya fe eji ijore ma to ore my darling my daughter
matori e no so no we start the London you no kan wa oti me atam we for na e video ni be skimi ya mi amwe me ni geskimi ya ana chiwe wana where ye videos no re ena we na law wo na law me wa we guani me ya imia ni destiny do yati o chi na we worry akovai before kedo ladiani Esther yeki meke ya be ni destiny yati me o we star big or ya be o ya gbegbe wa genes inacti Esther imi dance Esther wanted to o ya take gbegbe wa where the life in ye na odokpa ni wa imuri di na ati awon ohun da never know where we no who we no biomo ne matter on wati me yo ye Nigeria o wa na ti me na matter on wati me yo matter on ti me ye ti ati bone hello eti ati bone eti ati ye woti yo what okay udo ya ero okay ma ione metano okay yeah atieme ko gwari ne atieme ne wa so eno sie emi ya fe ami ni mai igbe na lobby external ladian we ni Taiwan destiny na ladian iya go de gbeta we pa is the truth mo we ye owi me ge enogie mo we ya destiny sajo mo we ye stainless destiny sajo destiny owo ki mo we yi me won ye ki to oge eme dubu one person oga de London ni na mo agume o ya me ho destiny do tie me iro ya ja me zira de started gbegbe wa Esther wanted to commit suicide so lo bua no lao ina do gu egun a we me e worry ya lawe ke the video na de lare igwe imetie Monica Ndoni na imi Monica na imi lolo na lao because it was too painful. Anagile doing where we on ya where yes destiny no magle mu na say we destiny agu mu say we ma Esther yo obey destiny or with destiny Esther yo obey destiny or with destiny e marriage ni ya na wo where a word ima oni gwa destiny wetobu we hemi ya e marriage na we Esther na ya fe Esther egbe ana lobi ana besie omono ibi do ya fe wala o wa fi yeke gbo money ogwa ni ya pe dididi na Esther no a destiny zo we no zenana Esther you know yo de matori en we gbe ndo mon we me ni destiny ni we mo makabo ya guwe we gbe destiny ben we anyi marriage ni we na mabege Esther make ona ibuwa de igonu die ona do afia nya gbe we marriage oni ben fine destiny why wa be destiny re why wa be destiny re why wa be destiny re even we marriage we there yo aga tie bonesta be the comment of destiny
be phone me ga phone destiny ba ga tiebo e destiny do ladia we na I will be tiebo next time we make it na tiebo no we wonania te we ga say congratulations we may we mi je we mi je I wo there ya wo you are a mother destiny no we here now more because we doing when they na bio okpe we ka lele we bio go sana we ma be no ni wu we ma be no ni attitude we na do tell me ya abi we me ma mi ya fe egen we no wo ki me na we ara ma be mu ko we ari wu we ima we gu ba so ona mu ko ari wa we e de gbe na gwa lo wo wa we he ga ari ade na gele ya confirm im na wa we ni ga o lobo ko gbe oju gwe se a ami ko ne se toast ko gba no ka bi go sana oni ati okpa no ria destiny maria gba no bi go sana ni oni okpa no ria oni gele kekoa destiny maria aye gbe jawe bago koku obi ene adon monu bi ene oga ona che organic baby Esther yet be we honey get Esther is marketing aye Esther we marketing wawa Esther is your shop, is your marketing, is your emire, is your winery, is your I can't papa Esther, I can't Esther, I can't ask Egwedo Guao. That do Guao where the movie is one. Esther ye na or a store na I are me. We matter we my I be waiting with one way are the long are the Canada there through Esther. I will at the Germany at the ticket. Oh, it is destiny kawe. Oganobe agbo we over here. Why we here? Why we go boy? Why we go boy? But when Esther we are happy. I America ni nare ni we ma we ni ya there. America ni e destiny che wa Western adin wo we. O we na style Liberia ori. Nigga Liberia na we destiny. No, but we are seeing the mofila jana. Destiny, you guys a gear. We no kuna we. Oh, kuna see or tell me yana wagwa. Epa, destiny. Adiana, destiny. I mean, tell my marry yo. Ugyo kamere na wagwa destiny. Do when ma we swear. Who's a guy? Egbo ogwa. Jester. You only take away better than you only take away better than it. Oh, not a gay I here. I mean, me, but at the name is to get him. Esther, my darling, my love, I love you forever. Ewe dogwa. Word. We know how we no why. We know we me J. Word, how we me J. How we me J word. Gile how we me J. Enu ya ni. We wage we no ka be a word of in. We ma ka be a word of Esther de do be ya. Go me get start we regi me wu. Me ta ne na we start be ya we no ya be ya. There say na na mo ewu mufo. We no ya be ya. O marry ne now. O wana ini edo. Ona di spam oge. Ona di ogo pia. Okpa ni gile le ma lele o. Ye na ari ye na plant yo ko we. Ona ya bie. Awa we ko wa. And start talking about even back and one. Destiny guy is spam ere you get by. Oh, we so team me do we. Iya gwale gbon radio. Iya we need 2 million kekane. Iya team more money. Na mo sa gba bie pa. Ah ye man no we. Esther
wa ye bie ye ba ni wa bie ye ba na ita we are one more take and when me will be wa for so when now marry ne on any make you are going to have twins what is suffer look be already ye wo o ya no that's one but again wait ata we pa no temi fa no o we o manager me o we have marry here wo we no marry me daddy or ga marry here we na ya manager ye na what it destiny maso no you know what it you have control we e what you na white ye me etiti e ball I just dey cry for Esther I dey vine ivie wa viene but o ma gwa me be ni jode ya gun awon I shed tears alobuano lao ni marriage na no turn here ever e wo de marriage na de start pe wo de mi asu no die o de mi sunu die o oro boys oro bo e word oro bo una we marriage na no wagele to oro bo Esther be to oro bo e marriage na destiny abi pe wo oro bo e chebe wo sunu na yi ru wa chema wa mi o ma gun wa ti woni mwefo yi mwefo ni we ru wa je a ma be tie bona when you go gun destiny to boy or river ne destiny river dame o my son yeah where maka bo love me radio ye kan una batalo brigre o don't want no love one in me unu we destiny we say no where e pa almost to gumi arema we pray na no parking away but to make popo wa o but we many or ragmo destiny when we din we Esther din we then e word we din we but e word ej so you know jena e word ori Esther o wori e word ori Esther o wori when you dig Esther minister ya they are working with the boy tie where even they no tie where daddy obowa Esther bowa Esther gbe yowo nu asaboro ga re line ona gbe yowo nu if no sunu be there even ze anaze bunye do sakota inaze boy do sakota and we no chime na gun echi we dey dia eti we no eti achebo na e word to boy ya gwegun mabe yo na we best we na pe o we okwe varie na when a family na suwe adewa family we na suwe adewa we dey and akpobo we ya fe ya be sie Augusta demune ma una we boy la dia akwa we na wa we ohun na won wa almost ka so wa we ne okay so wa we ne hello hello in the live video all right okay so no lao ma ije ni joking iwa love a word ije ni joking la wo je ma benu yo boy amwe ima we no pe ani ye ma se yo bo mu we me radio lao ye we do pa ni ma we gui ina ta o ka na ta lo ma we ye bi no ta una we mo bi o rahin mo bi destiny me bia we o ka ya ta lo ma we na we ge ne ma wa we na but
o have destiny team where startai that otion no patai na wo maye we wo starita no irita ye we won because oyoma demo wa ye kan be won ache bo me ye we wo e ya forget me is joking a word is joking la wo woje o bueno udion udien star o we atita wo ma dien star eju we o kan me do awe to bo we o kan we o kan we na obi we ma wo so pagaro no atalo ma no sunu wege ni ina pack yi buy o no atalo ma wege ni oyo wa destiny ma hegbe ma we wa destiny ma hegbe me kan when destiny kid on we e go kwa destiny ya we gene ya we destiny wo kwa ya ahia gene oye ni ya we so anything so yire ba woni bin wa egbe e ma yan ni oni makan e gun ayo e dopa no gbo bi ga dey store we ma wo kan na do weto ina atalo gburu na gbo bi me na wita we wo sunu mayeti gun so ni gbera ne o wa wa gbo wa bi me gbo kan we eri ono ipa no ma wicked ati gbe me but when ni gwegun ma be ya fe yiro me rere inu sunu we ege ni ya yiro me rere nu ya ewe imia mimi 120 years o say that gwa to oge but if na ma age ma wo oge no o oni oge no gile sunu emeta inu sunu because ya to oge one destiny de ba kwedo ta we e pa oge na gbe na masunu again we okay destiny ascend the code na gbe dan o dan we meta gele pagele ta meta no but ono na record e go we again we agui we again me ga dey story again me my we destiny video o mo do ta we a destiny a boy na a destiny e kawa ho so pa ni ani kazo se di o ga lile wa okay dia we ho me destiny okay so in ya fe e wo lawo take Esther as your daughter olawane no na lawana e na oni dia advice ni no beni a de enu sin take her as your daughter take her even na me we agmona emi ro paro not in this life nene ekia ni emi ka dege agmo dege no pa dege but e destiny yira agmo we denena enyo yira agmo we denena yo yiro if not na wo pako ona do kun say adawe ave ya with destiny ko na be awe but the destiny ma we no done ni say wa because of more on go we ya we ko wano ti mu ki awa la dia egbo wa we do ni o we mi wo we ti the poison no ma so na we ni tamawe a destiny ga to Esther ga to ro bo di enu ne to gba orin yafo ma to ama wagbon to wa to emi kemi ya fe ijokin ijen we kini ya gba orin ya e gemi ro pa wi ya e ti wa zon kin but emi ya fe nu we te kage ni we yi mo pa nyado ori e ba wene e ma so ga gbon yo sin ya we third wife mana yi no ge ebony a destiny maka we ebony dem a we already e ba third wife again Esther na dare Esther na think when you have a destiny ya aku ona te siezo but Esther ido ma Esther iguane ona do en we egbe video ero nia na ka bodo tight a destiny is somebody enwinu o mo boje emu bakara if Esther be a complain ma me self we ugme so self 1 month destiny maria yemu we video but mi go destiny number 1 no mi go ya gweku destiny ti pa wa
Ni go. Igo arugu vun. Igo arugu himself. Destiny we do akin ojore. Oniwo. Evetani wa. But owo warrior. Keka. Madegigo. Pwe. Eti destiny bani. Eti So, eni yahin. So, wala wo. Ije. Wo ije na award in ije. God will bless you. Marriage na gba de na magba. Etinwe you know. We my. Etinwe you know. Because they two were gboligi. But only in why be destiny omunyane. Omunyane. Uda. Evani oye. Even akoe. No rikara, no rimo, no ridivaere. So, omunyane video. Where it is to pay. Where it is to pay. Because we why no. Oda fenonya wano. So, you know where na your destiny so turn in ya. Odiyo ma yeso tofo. Alright, kwe. Bo we la wane. Wani mena doing we destiny di okwe vagiri yeo. So, they are my when yani yawe. Aye koni. Wa ma. Desto. Sabo bless you when we are you women. Omo we hiyo. But okpa na evano. Utie mama. Oda mena badu ata epa utie mama. Esther. Odiyon yafe. Ota o teme we bieke. O we so da o we tai. Ebodi. Eya like o meni. O ateme we da o dieke o we tai. Ugbe wo itane we pala egui. Ma be cassette okpa no ladian we. E monika ra apere de no wa itie me baba. Wadu gbin asayo yegele wata ye no yin ebita ma be na wa forgive so di ono do we no de mo ike ka me bia o igwe ahwo mo na pegbe so wa ya hime word idigwenwe iwe dienwe mate oni digwenwe but ya digwenwe la wowo ije the destiny we na mo we de na bioi the star we na mo we de na bioi ije we hinia Mao oge pa o nina o gbon agwala o no na o no pa o ni ke o esta pa wa nyado o wo sunu wo wedere wo sunu when I we chief breast me wo wa na we wo wa me o ma na minister ya re do ta we a o ton sopo no na we here wa wania ezona ti wa were when I read what I way, hey, olile pa o, akiri wana gunwegun. Esta gunwegun destiny o ma ve no si ko gwa no rugwe buni o ti we pa o la o ti esta o mi asu no eni egen we na ka wo we ide yayi emi ya me mado atala dia ina kuye yayi madina ya te ti esta ni we lare we dio but ina we o so ya when he wear say imi ogogo ene Esther igogo nu I kiss you imni wa tawgili say na we e destiny ti wa ro video we o mari we buy e wa Esther I worry at the time I walk by na we tin we there word no mana ayeke kanton na we tedegbe. So congratulations, my daughter. Congratulations. Destiny. Okbiahin. Gele wonyokbia. When masha wala dia. Nokpa. Eze yin ai. Wano wuma ya. Wini ebari ya down one. No give no jie. You no give no jie. You no ya down one no give no jie. Amazing. So when wuri yani na destiny. Wa me kweva egbe unu ka ye ni we me kweva iba we di asin vana desto kweva no what dia wona Esther wona word destiny won we wa se calamity when we next year ogwiladian
Ogwila dia o mekeno o ize zion e kwa je o baka ege no ibe so atro we nwe no je so e kwe bok ya me this time around walu be kona una lu be kona ogo gwe no via ibedo pa e dan woni wonya gwa wo no abote e dan woni o ma yen wo wai no pa wo wai do a via ajo wawe umu wa no pa odi mu wa no pa odi dia eri ayari okweva no ari opa yo o yaro to di okweva o desto okwopa yerie no ta ye ni awe esta wi en wa o ya stay yo wai we iye masel dori ye yo wa no we boy okwopa ri destiny ta uri okweva eri me okwe ari ona ya bo wai otogo do na do aro ije we na aru ogwa pa yo samede na aru ogwa no pa ije do bo na aru ogwa no pa hwe ha o watch ono na do wa yen be dia de no ma we cho na we na we ti no pa no do wa yen be dia eri mado ya nware so ogu we opa ya owe o na wa stage wo di ro wa we okwopa yiri wa o tari okweri o se na we wo we la wa nia ma on we wo we la wa when we were first wife oba Tope he said how many wife you marry Eddy wa we me ready okweba o me matter we are okweba it matter o we na ko be ya o se ori okweba ne mama we na ko be ya okweba wa do ata wedi iya wala iwe we ya we na akobegya da ti we